Ai mu yaw blay namar ke jingker khu ke ba kraw ke ba phala jong krat agane ke ski dap ke jingkmen ni dap ke jing sngu ya ka ba blay la la isne tungin ong ya ro try I pastor BP post ngap ilong way na ki pastor in charge baman shwa hagane ka dong hagane ka circle but hagane ka balang I pastor BP post ngap ilong iba phala na padeng ki para pastor kajing puli jungi kamlalong ka babun Ray ka sap ka bawblay ay kalong ka babun I pastor inang katunik salpa ithawjirway kani ka theme song ro dai pastor BP post ngap ibasina pastor BP post ngap ithokot mon ki balalong ka jigar khu te agane ka por nga skyoba daga jing kemen ban pelat ya kane ka kot ka baw ni shakri jaw trai ula tho ya ka ba nganget ka long ka jing khu kane ka kot te ha kane ka step dong kane ka sngi nga skyoba ban pelat ya kane ka kot kalong ka berang thamai ka ba tho I pastor BP post ngap agar teng ke jong blay pa blay khon bad blay man se makhot nasnyo ba ban pelat ya kane ka kot bala tho daw shakri jong trai I pastor BP post ngap reverend BP post ngap menthouse nem ar hajar afosan agar teng ke kot kalong ka jingin bad ka jing trai ha ka kam pastor kabenta ban kong to blay yo ban khu yo ni shakri jaw trai na kabenta jing kajing padon kam hok ya kisap kitalen ibaw trai ulaay ai la kalong khandiat sibun ila panon kam hok ina markata na ai khublay jai pastor BP post ngap na kabenta kane ka kot ai baki jingker khu iba kraw ki bakan saitam ibawan naga khet jong blay pa khon baru mensi makhot on ker khu yaw ni shakri trai bad ya kinong puli baro ngasubhaban pelat agade por ha kane ka klipmat naga jingkmen naga jisngawo to blay pa blay khon baru mensi makhot unda ker khu la isne yaw shakri yongu pastor post ngap badia dega kot ha ka ba on sapuli ya ki babun ya ga dega kot in sayo ka jing khu ba ka jing bentoy pastor post ngap ilong pastor ibadon ka ega ba ngam don kata ngayo bansahi ka hi kinu ki jing tho ibangam tip ngakali pastor post ngap kadau kalong ba kinu ki jing jia ibu jing tho kata kalong ka pelangam du kham siam ki brio ena markata tungin ai khublai da ka bas ngungu yaw ni shakri yaw trai ni tak tilang baro
Tongan duai. Try kerabha kerku ye kene ke kot. Kabangilio ban polaj hagateng ke jome bleu pa bleu khon mensi bakho hakane ke step. Jong ke santrik Januari ara cara apusan. Ai susu bagi sap bagi talen ke bamila ai mila kerku haunu syakri jome ko kenrat. Kinang roy kinang san wada padeng ke jelong temen. Try kerabha kerku. Bayi nangla banto susu Saki way pad ki bentar ki bayade pat kani ka kot. Ai bamil ai ki sab badai tuning soparu nang sinasi hu ki yerwai ki bakoror. Iba pan ya ke besim jongi. Iba pan krau ya ke jing yade jongi pat me ulai ba im sisa. Terko try ya syukri jongi ba kaying jongi. Natwai ngapan de ke bangu hakateu jisu try. Minta halakataru. Amen. Amen. Boleh ke start. Jadi rekod ya kama buat dari sini dan ayat subhai sekri berperai pastor Arjen Sofia, Reverend Dr. Arjen Sofia di bawah Pijanglan mereka pastor orang ini bisa melatih rekod. Coba kita kali keluar dari rekod ini, try bila untuk balik keluar senang dari sini. What nang rekod ini nama kami kan mau kan hal itu Islam kepada sekarang kau dan tentang pastor kan kita tentang pastor dan asli lah dilakukan kau ini aja macam mana ngalayo ikau dari pastor jasa dekat di bawah sampai sampai But I really is continuing to power by only nine. Kila kot dimana? Kongi ukbam pati. Yang ukbam lagi. Maka itu ini kita ukbam kita. Kepada ukbam lagi. Ada kira berarti kita beri. Dan jika dia ukbam, kalau ông Trump chỉ cử cùng một ông là đi trong người nhà làm ông đi qua mà là không đi qua kalau pun mesti berkoror mantas ni ki masa kan di dalam sama ada ni dia mesti berkoror bahwa jangan ni tak hanya di sini maka dia kabung siap dia betul nak mati orang berhal dan dia semangkan memberi kepada kita area sama train untuk pastor harus dengan cerita tentang Rabusa. Pakainya kapalang, natin mau pangalawan harus dengan cerita mereka berurusan. Terhadap harus mereka. Ayo urebo, ayo dipercaya dia berbuat begini, masalah begini terku, jadi dipercaya urebo. Ahad ada kau. Thought di thought kita real peran tinggi lengkap pada thought yang ini lengkap nama macam thought dunia jerong telkom thought ada thought jerong macam mereka mereka kata ayat lengkap tanggi masa di depan. Nanti dulu nabu tangkiyat hangi, menepang nabu ya kadul dong may balipa. Ibalang gipenrai ya kadingin drama. Dem pagdihikai duki, nato mengenal ris, ato mengenal sama. Ayo hikai naki, ya kadingin sadulay, pat malong niya kumang. Pagkadul kabaar na labo na dong, ya ka jin itu macam terlibat dalam orang jadi orang apa umursial atau kedua kebaar lampu ia kedua kebaar dia tu ada orang haus dan cinta naikkan akrab mulai haus naik santai pakcadin mengelakkan lampu yang tidur naik beli tangki area dengan kopi
Kapag kung kajing galak demi patluk ya karbiang long. Hari tadi po lakot ika Mikir Hills. Raymond lakot karbiang long. Dari kesenang umpaso kami nila yo dulu kejadian nongkong mandala ika prosper. Pagkadur kabaar, dari kepapunyit ho nongkong po siyaw jadi kung samla ka balang house nem sejak dari Pak Prabusan Februari Pak Prabusan mentah jadi yang fokus pagkadur ka balay dengan kipunyit ho kanto balay mo ang kipunyit ho kanto namar ka kipunyat ya ka yanti ka balang hari ni isni mentah kamdesu kong kebor ke pemencuan Mentala penjaj, ontala dakin of grey, nyogo sinem kata, ihaf ban somtai. Dengan la rumah kata ka pali, tabala pun somtai na harus dan arbau adusal. Isomtai kahagata wapendek, ya kapasturi banturai, dan rei inam somtai. Yang ketang di kongres, ya kalau hasilong, ya kalau hano, kamu mudi, ilalong pastor Richard, yang mikaya bersam baro, abang ilah pendek manuan. Mereka boleh jom, ilah bertani, ilah seluruh, ini melah pendek, kumpulan kuat ke Muslim, mereka tak penis seolah, kumpulan hidup yang katakan kau kongres, hadu berdayok siap, nah ketika Dobre terku berpan, ya kan diperoleh sekali doa, ya kan dibuat, akan diresmi mentah, ya kan dikepala keluar, air nongkong hari, baik jawaban pendon kami ka kat kum kejing snow angnut tungi, kublai siwon.
From